Omuri Kanso eyabeshitami ahari hoteli omuri Nyamitanga yahinguza ekitiiso ekireesirwe abakuru b'ebyokwerinda ngo bakyendeeze za siteegi za boda-boda omu rurembo Mbarara. Waza kureba nka sente zitushohoza omu cleaning oruguudo per month itwe nka Mbarara City zitushohoza kushashura abo kurana ba cleaning enguudo. Most of these abo kugenda banaganaga ebe bintu nibabi bari aba boda-boda. Bo bine bicupa by'amizi bakunyweraho, nibo bine bakurya ebibana barya bicori ebikijo bagaraka badampinga omuruguto. That's one. Tuteka mu sente nyinyi zo kugera zo kweyerera. Hati no usanga no babura badashima kwana yemerera na baparkingiro konka kunyamba batunga bakamanya ngo baparkinga hana na no motoka kinga hiya parking business biyo mwana ronda kubaho muri mu town yitu yo mwana boda natunga mu ya parking najaje yatunga so cyo ba gazette it's very good abo kuba hati umuntu ko kwija weno ine motoka mu town aburaho parkinga burukatwika kona kagira boda mwentu wetaga tubatebekanise tute hostage zawo specifically bazimanye then tusigeho areas zindi zabenze parking wa motoka kugira ngo n'abantu bitu abine motoka babone parking. Umuhezi wa RCC Mbarara City South nagira ngo iki kikozwe kwenda kurwanisa ubuhenda biragero omurembo Mbarara ngo ahabwo kuba binjo mu barukwenda biragero nebeshere ku mu ba boda-boda ekiro kukira munonga ni securities ezuruho kugira ngo buri muntu burahamwe hona hariho ba boda-boda kandi abantu ba boda-boda at some point no shanga ngo ababintu nibekiko mu rumo gwa boda-boda gushisha so ntibantu wena ngo buri muntu wena kuba rateho gazetted stages iwonka chairman wa stage ya boda-boda eyakakoba ninga hona heri obore ebo kumanya nyina abantu banga yo mu stage yanjye bo aba boda-boda nabagamba ngo iki neco kwenda kubaremesa kandi ngo betekatekere kwija kucakanisa boda-boda tubabinga mu tawuni nindeba ngo Jesse kibasa kubasika konka kibacha nikiza kuguma abo kwa boda n'abantu batakwemerera mu mwanya bumwe cya Kanso okukyendeeza siteegi zo muri Mbarara nindeba ntikikwiye kandi baba batari siteegi nikibasa no kubaremu ahabwe ensonga eminyeto ni mingi omu tawuni omu twine emirimo abamwe tukawungira mu boda-boda nuko mutunire kishishire abo kuba ababoda turi bingi nuka babatiyemo kiri okurigera byo kwerinda omuntu omwe niwari kwitwa omuri Mbarara ari kuvuga narushari hari boda-boda burukwezi ekiragire iki cyahinguzubwa okutibwa mu nkora betakarengere 2030 byo kwezi okwikumena ku mwaka w'G2022 aha TV West and area Sartuguse.